Ne znam koji put zaredom pokušavam da snimim ovaj video i ovo je očigledno važna poruka za nekog. Tako da, eto, ovo je jedan story time i molim sve one koji su plašljivi, malo plašljivi, više plašljivi da scrolluju dalje. Sigurno ne treba ovo da slušaju pred spavanje. A ja ću ispričati moje duhovno iskustvo pre nekih možda 3 nedelje, tako nešto. Jedna sestra u Hristu me ohrabrila da pričam ta duhovna iskustva zato što znam da puno ljudi to ima, međutim sramota ih je da pričaju. Čak što više u crkvi pokušavaju da te vezuju ljudi koji nikad nisu imali ta duhovna iskustva, a vi nemojte dozvoliti čovjeku da vas veže. U Bibliji piše da Bog izliva svog duha za zadnje vremena i da će ljudi imati vizije, imati snove, svašta će se dešavati. Jako je bitno samo to da donesete kod Gospoda i da testirate duhove. Znači, to je najbitnije od svega. Sad, priča kaže sljedeća. Ja nisam cijelu noć mogla da spavam, odnosno da upadnem u san, iako nisam imala neke misli, imala sam skroz mir, sve mi je bilo potaman, što bi se reklo u glavi. Fizički sam bila ok, znači nisam imala bolove, nešto da me boli pa ne mogu. Jeste kasnije počela glava da me boli, jer celu noć ne mogu da upadnem u san. I u 6:30 ujutru kad sam je malo pritisla sa molitvom, jer vidim da se mučim, Bog mi otvori duhovni vid i ja ovako sa leve moje strane uvijek vidim, odnosno osjetim demone s leve strane. Mislim, to ima i biblijsku konotaciju, ali što hoću reći? S leve moje strane vidim ovako jedan sto. I ispod stola mi je provirilo jedno dete, to je jedan odvratni demon. To dete je, znate onaj film Ju-On ili Grunge, kako se zove, japanski, kineski horor, okačit ću tu negdje sliku, ona žena sa crnom dugačkom kosom, što se onako dere po ono dete što tako izleće. Jako slično. Mislim, ja znam da su svi ti horori inspirisani, ti ljudi koji su pravili horore, oni su, inspirisani stvarnim demonima, stvarnim duhovnim svetom. Uglavnom, to dete meni izvirilo, ono se krije da ga ja ne vidim. Inače se demoni, duhovi tame se kriju, oni ne vole da budu razotkriveni. I ima na glavi, ima beoten, crnu neku kosu, ima na glavi nešto kao, znate kako leviti izgledaju, prebačeno, da kažem, maram, odnosno neko platno. To u duhovnom svetu znači da je on podređen, da iznad sebe ima poglavarstva, ima sile, ima vlast iznad sebe. U duhovnom rangu on je niži demon. I ovo hoću da kažem, on umjesto očiju ima 2 crne rupe. Ljudi moji, ja nisam osjetila mržnju, nisam osjetila strah, ja sam osjetila iskonsko zlo. To je apsolutna dubina ništavila, to je takav jeziv mrak. Ja vama ne postoji, ja sam bila zavisna od horora kad sam bila u svetu. Ne postoji ništa strašnije što sam ja vidjela od ta 2 mraka koji nemaju kraja, koja apsolutno, to je dubina, to je neverovatna dubina mraka, ništavila, odsustvo braka, odsustvo Boga, odsustvo bilo kakvog svetla. To je tako zlo. Ja nisam osjećala strah u smislu da je mene obuzeo strah, ali sigurno mi neće biti svejedno što sam vidjela. I šta ja u stvari hoću da kažem? Hoću da kažem da su ti duhovi vrlo stvarni, samo što mi smo ljudi telesni, da ne pričamo o telesnim hrišćanima koji uopšte ne kontuju da postoji duhovni svijet. Stvarno ne znam kako veruju u Boga koji je duha, ne veruju u takve stvari. I cela Biblija vam je priča o borbi. Bog mi pokazuje puno stihova gdje on sebe definiše kao svetlo. Svetlo koje je došlo na ovaj svijet i tama ga ne obuze. Pa Isus kaže tamo đavolu, on u meni ne nalazi, on u meni nema ništa njegovo, odnosno u meni je sama svetlost, sama čistota. Gdje se Sotona definiše kao mrak, kao zlo, kao obmana. Znači, gdje god ja stojim meni sad već jezik zakucava, ali ja i dalje neću izbrisati video. Znači, gdje god sam ja u grehu, malom, velikom, nije bitno. Znači, malo sam lagala ili nešto sam bila ljuta. Ljudi, taj mrak, to je u meni.
To je tako kao fleke neke, kao to verovatno ima veze sa haljinom, našom belom, čistom i da treba da redovno peremo u krvi Isusa Hrista. To tako, ali to nije običan mrak, to je odvratan mrak, to je jezivi strašni mrak. Tako da ja ću napraviti video o stihovima u Bibliji koji govore o svetlu i o tami, odnosno o istini i o laži, o jedinom pravom spasitelju Isusu Hristu i sve ostalo u što ljudi stavljaju u pouzdanje, to je mrak. Znači, proslavljajte samo Isusa, on je jedini spasitelj i on je jedini umro za vaše grehe. Tako da eto. Nadam se da se nećete uplašiti. Isus je kralj, Isus je car, svi oni drhte pred Isusom, svi ti demoni. Držite se njega, on je najbitniji u cijeloj priči i nek vas Bog obilno blagoslovi.